Aprangsi kadogoi pansame kardom pajirlo nilining thilo nalitum kadoga visame mi phunang pusi bangsola marjano nitum sonia puthak chethana mang ison mangke Karbi Anglong a problem puthak ison mangke angtana birta litum chethana mang angtana birta same litum chethana mangkok atheli tum lahai kadogowe birta ben same isi hini litum chari ponthek pomate chere ponthek po Karbi Anglong a problem lo mangi nang litum same chini thai po thek ponong thai po hamren long a birta hada kese laben ke break jam school student che pangrum si condolence do palo amut pi alamangala son lo hada ka district hospital long ambulance ave laben ke dead body carrier ave pusi ilitum arju ponong lo report ateng ben polo tangte batela kese tum ben kaningji ateng ben polo tangte la suppose ilitum arju ponong lo hada ambulance ka videda joine mate dead body carrier ka videda joine hada rat tum stame angka do tum bangala tum nane private reserve that po alani tum dead body ke che pon stame asabo award sai me send to thaiji same tangka maha ka vi tum bang akasik sak bang ke li tum thek ponong lo inut phan bang ke ki char chong pon si che ponang lo inut phan bang ke bike pen si ke ponang hospital pen aheman ke che ponang Inuda bongso Rebecca terang pi alang li girls college girls school Charlie Boy also pi alang ni dak medical long sia cham dam nangkok lo alang li apran dam det pen pi pusita miladak ambulance facilities that body carrier facilities ka ve yo ni alang li phan rong sorsi ki bu pen kachar chong ba si pon nangkok lo lapen thu apun ni ma phi dak re phangcho ku dak bai song college student alang tami dak medical long sia pran chiwoi lo alang le pran dam det pen office me alang li det body carrier ka ve yo ne dak pen bite pen si det body tami chiwan nang lo yatum kache than sta melitum kusono Chejinso meme nane hem pen thiri ki pon bangke ka pregalam lo sitame hospital pen ahem ke che pon bangke ambulance mate dead body carrier do asonte hala bangke mi parji polo athe lata hospital aso asada kali district hospital hamren long nani tum same chini thai ko pipotong avedane halan bangke nili same chini ne dal sitame reporting ben plotang te hadak ave polo agari ke do driver se avidel lo de mata agari ma se avidel lo ne pine kithi ke jang bangeli tum khangone yongsi apor nangli lo plotang te lagel tum dam nang vekchi doctor tum same ete the bangke kedam nang ji tum phan bangke khangun e alani tum same arnam kali wapit stame inut amunit apranam jui pen hospital pen ahem ka pache ponji phanan ba ke hospital pen thik pi posonte di athe inut kithi tang abang phupuno abang phipuno dignity poson ke kipinang ji kenang sot alani tumhan same isi aman padoklong men se alani tumhan same hem same pachile nang ji palo same non bang ke litum Chejinso meme elitum leaders paneli thangta puingtung te wapit same alang itu pan kacuning ri kang tungji bang kelalo no hok pen a fan sitame at least the district hospital long bangke ambulance punon dead body carrier punon pson te me parji athe the eli to leaders panjong si lang luplu tang te alang itu same ador sopik aghari ke do hemrit same mesen same non soson jola public service public tumpan kenang sod nai lata luxury hormu kali che pareng meji hormu kali kache soji a hormu takali public atum kenang sod hormu si avedelo halake ili tum same Chejinso dunduk labange leaders tum same labange matha nangji labange ning thelo lang tum prabjin ben lai kadu ko a provision people pusi nani to matha tha hala a family tumangke hala me thang asomar tum a pran kedam nang pen an ko ane aning ki oi aning ki duk doji laso along si put hot alang tam lan se aning ki duk doji bangke ke char chong ponang bike men si thapon thot si ke che ponang bangke Chejinso se de jima lasi leader sum same bang a feeling ta chini nang ji alang li tum same matha nang ji nili sopo hospital che pon po nili supi pan hospital che pon po ai tum apranam ji po apranam jui pe na phi bike pen sikeche ponang plotang te mata ke char chong ponang plotang te feeling ko sonjilo hala same matha vegnang ji leader sumge rat panse karja pipot rat tum akisung kiduk
bang ke chini vek nang je non kupi koson to hada bang so provision bang avide lo ni la bang ni lita chini ne de lo aja le chethan sami halang tum bhan ke pon hang bang ke char chong pon la bang ke bike me se ke che pon na lagi bahini ve dalam lo lason thak thak do piglang hada gara do piglang ke plang tum tangka maha do chom tum bang nane akapre gari reserve pon ne thai po meni sida me hala ki du ko tum tangka do ye tu tangka avide de tum bhan ke kumalo matha poke ente leaders tum jong si matha the pulo tangte kumar si matha bang do po labeng ke district hospital nani na aso hospital da kali laso posi prabjin pen hadak la high facility bang ke pi vek nang polake lasi the tana question bang neli karju kang tu mang laso no kupi posi hadak ambulance ponon dead body carrier ponon kupi posi avidet lo labeng ke PLO plutang te hada kupi posi function pa mi me da driver avidet ma mane kupi kisung kopi akiduk kopi akadure si hadak lahai provision pipedalo labenge bangso hospital ong lahai facility avidelo pulotang de kopi posi avidelo kopi posi pitek thedalo ambulance ihum di labenge ambulance ihum pen stame to dead body ki ponji pan stame en pon immediate po stame kopi posi laihum vet stame pitek thedalo kuma loge chokche ke health department si chokche ma edum council si chokche ma mate asarkar si chokche ma mate iri rat si chokche lo labangeli tum same matha nang kokpo stame ajale che thanta ki sungnang ma ke rat si sungnang no lage dak politics salam thangta abangbe sitame ratum kopia facility si ke long labang ke authority mate jakong ke du tum se arju nang kokpo lage edum to nili nangli tax ko anong pine labang ke protected lo wo fit sitame council ong tax ke dam vek lo for example a tax alang tum long vek lo lage lahai ka dog a tax pen hada gari hum ni nam pilok uni de chima last time theta na question do lasi kavye son bang do pikla hada district hospital ong ni ke ambulance ave dead body carrier ave nane ultrasound funds me ave nane CT scan funds me ave pulutang te hala district hospital kali aso sa hospital ong ke lahai doji ma ave non iritum ultrasound punon CT scan le claim ji pusame konane private si damang ji penang tamangke labeng kenane hola dipu medical hospital long bangke kidosi ki ong lo mene sitame kapre hospital long magel tum ultrasound ji phanan same kasik sakdo sarkar hospital lo protangte silhai kado kabe provision mangke matha ponangji atheri tum kado kabe same kiduk kelak arat si kyonglang labe kado kabe tum ke hala di phuke pale labun e hala te bokhet konama ke do khadang si se chelang nampo laso pusi ultrasound at least ultrasound lahai bangke pinangji polo lalu protangte ratum same aningkang samdopo asi problem mangke dolo ilitum Karbi Anglong jong silang lo protangte problem mangke judun elo stam isi pen pachun pon bom fansi itu matha nangpo ini to mane ini to ma leaders to mang matha ponang po ini to mage kupilo theke thanga dek thelo ini to mge koma pansi pahai po ini to vujok po pahai po lage alang itu ma sailo la mangke rat to ma sai cheklep tanglo non mangke leaders to ma sai bang si non mangke cheklep mangpo lasi neli pen same tuning ripolo la ka do ka ve il to leaders to ban ans same ala especially di healthcare ahinat unik ke di e oge pranjong se hinolo plutang de kupi si so apir theali doilang health is well e oge pranjong se me phuno plutang te hala halo ke thi nai ke plang nai ke ador ke so nai ke hala halo e tom e og pran me plutang de tangka kro le dos tame kupi lo ali do thangta ali ave la so posi un an ke la ratuma oga pran pa me senji phanbang si ma thanangji la bengel la halo kenang sot nai ke neli ke matha tengmen plotangte e oge pran me phunanji e oge pran me phuno plotangte kachok claim aja kong stame dopo laso posi medicine de hospital long same free medicine mesen ben ki pipon thegi fan same alang to matha ponang pol amelo ratuma aning ke hangke tangka ni tum phan achiklo jonwang laan akijoy nang pinangji buke rat ke hanghe rat ke nangji ke laan vet angtano birta bangala sonlo like Faridabad pena birta lo
nali tum same family problem putha mangke kadok avi same chini lo ipiso jong si hoi he piglo plotang te pinso bang aduk dok piktiti laben ke pinso hoi he piglo plotang te arloso bang aduk dok piktiti laben ke apran ka cng ang deng an same le rok titi lasi inut Rahul Pudolo alang like ningkan ingkoira nerkevelang 28 years alang ni bangke kulat si ke dodo pula pedi kachojora kulat la bangke cheklo jon privelang anang di kulat same kedo bangso kulat kangpu alam elason lo alang li apran methang si chended lo alang li chevegling lo ko people uploadang te alang li la ka do ka ve alaman make Instagram long si alang li chi upload det lo alang li video record lo Instagram long chi upload det lo alang li akoi ki pi ke apiso phan la binga apiso a family tum phan ati alang li ke hadak si do pu akoi ki pi bangala son lo alang li phan mental same harassment pi pik polo la me theng same theng chok same chok polo la binga alang li hole kasu kang thi pen dang log he ma sai pen dang log la kulada sai ka do ka be same alang li si kliam lab lo wa phit same alang li phan bangke chenek pik polo lai ka do ka be alang li video long record lo Instagram long pidet lo la binga alang li akorte amit alang li si bangso a video theglong lok lo mangu hak lo si men alang li tombang akulat dam lo sitame arlu pen lockhead amase alang li tombang ke turdak si alang tum ludam chok lo sab halasut ke already Rahul bang ke kok thati pi lo alang li ke thian bangso video long Rahul bang che thano alang li piso men ke joti pulo alang li pan pretty pu semi pupu ningkan hini lo polang li tum ke chepachor tang halaso det pen api alang li tum a relation ma ke me lo kiching angko ke alang tum chinghon pik lo alang li tum nani apo pai si kangwai pia pinso arloso la puta khali adum bahani angbong si ningching sam si chepachor lo sta me non api bang problem do pik lo alang li tuma family mate arloso a family amen lake alang li ani pi lo vina pu laben ke ahu popo father in law lake bitu pu laben ke sister in law the akor people alang li men lake nitu alang li tumbang ke chenek pik porang li phan Rahul kaning je ting men plotang de lason lo alang li phan theng chok la chota karilang pu alang li phan si akoi ki pitu hala piso bang alang li tum thana dam si akoi ki pitu pula bang so pin so pan Rahul bang ke ni phan nang theng pik nang chok pi pula son choba akoi si pidam set pu amar si alang li bang ke matha une de thailo ki chok chige la puna apiso sitami akoi ki pi bang ke pin so phan amar si alang li bang pulo justice nang pi vek nang ji pulo alang li bang ke tipo sitame bang so putha bang ke justice nang pi vek nang ji pulo alang li tumphan bang ke legal action and vek nang ji pulo laban ke Rahul long tangka maha doan mate alang li property doan stame alang li me thang apai phansi mate la a family apai laban ke amumar dum dola alang li tuman si pila nang ji pulo apiso to la hai tuman ke pinang ni puselang li bang so video long same ning je pono a video same do nang tum lang ji pulo tang te alom so bag nang tum phana paklang pon po उसका गिलिया मैं झाड़ू मारता कर देता हूँ उसके बर्तन धो देता हूँ सब कुछ करने के बाद भी वो मेरे हरदम खिलाफ रहती है lapen det bang kalang tum investigation bang pado pono police sum same case bang registered det lo lapen ye kiri tarli ba sayaleng tum claim pon tang lo bang so a video long kaning je an alam ahok kalima kalang ma do ka same retarli blapo lasi dak pen tum same chini nang ji de ile tum jong hele ning chedok ding ching sampu same e prang ke bang ji kupi pone tum chipu dekhe e tum penan sang bang understanding bang thepik nang ji bang so problem bang e tum kache thani joy ke same adhega family tum long bang ke so phone identity do same tum kabor inang ji bang ke lalo pressure bang chi pik pe de nang ji hala pin so bang same arlo so pressure pi oe de nang ji arlo so bang same pin so phan bang pressure pi oe de nang ji athe kadok avya bonit same pregnant ke matha isi vet ke ini tu mun
hala Arloso kematha son hot si pinso tum same claim nang ji dam nang ji plotang te last time sungkrung ji labenge Arloso same di pinso aning ke hanga ling si kroy lab nang ji claim lab nang ji pubang ke un e bani ang bong same understanding do nang ji laban ke che accept nang ji achi chacha kache tonte alamang ke che accept nang ji non lang sinang Arloso bang ko bito aning ke hang ni same pinso bang alang li claim ji ani claim lablo phole ka su kang thi pen hem hong kar kok pen pedi ki chok pen alapen ki angta na size se me dolang kwan si pressure en unpo asi pinso to man sabe de nolom abirta jong silang lo putang de ning oi me pinso tum si victim cheman la Arloso tum si chenek that ason pinso tum phan iri tum according to la reports neli penan news lang sitame penan ki pinso tum si phurun set side te nonom kosona generation dong cheman de ne pinso tumang aduk do big non doji konani ke Arloso ma ka chenek la ke dolo sitame pinso tumang ka chenek a beta ba to marju long pic non same lata sono jo sitame ajale chethan ta pinso bang pulo tangte strong donang ji pulo ajat ki sung ne dos tame chipa jogun alang di kapre ka to war dolang same la ke matha kyun e atum do kok titi la so posi hal hai same tum cheri nang che lalo pirthe problem ke do po same tum e pran ma ke tum charmu nang ne me thangke anam meri tum han update na ki fix sang do e tum dam veng nang ji so pirthe ke e tum me thang e pran charmu setang ne iri bang so video long lan se tum me thanam chot pa phut chot tong thona ka prek video lo do me thang me kardom